feeling that every human being already has. What I try to address is the fundamental peace that resides within every single human being. Discovering, exploring. Yes. Now, you want to focus? First and focus, you like that? Yes. You can Then you explain to them. First and focus, explain. Which one would you want? Choice or first and focus? Ana sawahin ni espírita kata ni hakar hato ni na mensagem ne ba ema hotu ema barang kono ba pas ini ada kata pas itu saya lahir ni apa sih pas ne hamu tu kono itu bahir sekarang kita buka pas ne exist kono itu ya iya mensagem itu ni ada kata explora ne itu tu comprende define explora ema dia hal explora sama mina ema hal explora sama ami ini sebuka keiklean kita na fora ho Hanoi ho centro de reflexão da América que explorava Feel it, discover it, descobre enjoy it, no sentiva descobre na itu buka hati how you sentiment depois itu sudah sentiva and this is called choice. pas ida nebe mahamu tu ko ita ne ema sel label foto ya neba bel baru itu masih ita lain problem ya neba bel aku tuh sebut sel masih ita rasi lain anta tambah ita ada orang kata pas lah sana ba ni hamu tu ko ita ami halo event ida ne bahaya universidade cristal iya kolega ni hamu itu pergunta asane tarik halo lagi halo problema depois ema hati teh hal emane mau betul problem bahau kau halo sa anta berke sata nasane oh la hal problema ihne ba ehla mahal problema ne onian ka ninia anta kolega ne amo tha nasa ini hate te dia ne ninia tama nia mak kara buka problema ini mak kriya anta mana berke dia anta ne osone problema pusik dia kara bobar ga halu sa ida de bosik ne ninia tama se ita simo ida ne ita lori mai ita ba konta tamba ema konta ba se vende ba konta tu tanta ita fahe problema ne no fahe ba ema ida ema ne fahe ba no kursi ne china problema utkas para bolta we hahu ne ema ida dia anta musik se ita la sente batida se nia la sente ninia ne la sente ninia anta ita sente mai batida tambi ita sente dia kele ihonia mustia ko ema se mustia ema se ko pa descobre kono pas ne sentimento ida ne hamu tu kono atu diri ida atu to ida ne kita precisa buat ida pilih inglés bold choice anta orang ida pilih mai ida pilih mai saya kita kono choice anta ida pilih mai hata atu mensagem na atu boleh kata foto tu tu nebe bi heitere mor kita precisa hili ni atu consequência iha kala iha lo risco kala kita tem que hili decide para o lado iha ne atu explica como pode ser hili Have to choose. ema precisa hili And do you know that at every intersection of my life, I have a choice? ni atu tu dia kata iha hauna moris toma iha interação nebe ma hauna moris how precisa hili It's 2020. Please. oh I la cannot kita hili explain. binti oh Feeling pode that ser every intersection, every inch, every mile that I have traveled on this iha hauna moris nebe ma road iha of muru ne toma life, I how have a precisa choice. hili Pero exemplo com uma healing, a healing corre da lei, da leva, o problema da healing, leva a isso, precisa com uma healing. Se não há uma healing, dará o healing corre da lei, healing. Olha com uma healing, a healing da lei. E mais sensível com uma healing, então healing da lei, healing. A mais gente com a healing, é que com uma healing. Yes, things came my way, but I had a choice. Quando você tomar healing, também precisa healing. Good things came, bad Quando things dia came, I mais, chose. mais, tem healing. Even those things that Lalu brought apa itu? Lalu consequence. risiko mai kita.
That was bad. Never And of maklazia. course, I can plead ignorance. I didn't know. Maybe ita tengi hili. And I chose. Lalu ita hati mas ita tengi hili. Should I have chosen without knowing? Ita hili No. seng ita hati lah. Hindsight's 20/20. But I chose. Ita precisa hili. Those of you who want that peace inside, you have to make that Sema choice. hakara dia pas na yang niya fuan dia tengi decide, dia tengi hili. Decide In your life, doing the same thing again and again and expecting a different result is not going to work. And Resultado people debe who do, maklahane sama rumah batnya lalao. Emang kalau buat rumah dan you're rumah right. To say the least. dan rumah lau. In the same grind, hoping that one day, Dan rumah kita espera kata, kita espera kata, melorong, you kita have to espera make banyak the futuro. choice. If Kita you want precisa that harus thing, decisão. you have to make that choice. You want peace in your life? Kita akan fase dengan orang, kita precisa decide. People will say to me, is it that easy? No searching, no going to the top of the Himalayas, no surrendering everything, burying your head in the snow for 8 years. I mean, none of that stuff. Dan Just rumah, have to make a choice. dan rumah kita lah precisa harus esforço todo, tem que vai dari bagu kita ni apa, kita hamata kita harus decisão. Kita precisa ir. Até You que vai have ter lá. believed in many things, maybe time Kalau has rumah come. kita biar buat barbar, mas kalau tempo kita tengi kita You have made many excuses, maybe it is time to make a choice. Kalau rumah kita kalau rumah kita hamil buat barang, Most importantly, tempo kita tengi harus decisão dulu. Make the connection. Those of Mas you é who have importante one, liuma kita make the precisa connection. harus You conexão know what barbar. that means? Make the Emang ini connection. dah harus conexão normal. Is that usually? Akara kriya Those pas. of you who are aspiring to receive now, make the Emang connection. tuh ini akara buka materi mas. Prepare. Emang tuh You kita ready harus for that conexão day? normal. Conexão normal. Those of you who have come here for the first time, make the connection. Vai tá bom, você deve mais Whatever it né, is, primeira make vez mais the né, connection. botou tuh harus conexão normal, ligação normal. Make the connection. Harus ligação normal. There's something there. Ya buat dulu kita level different terus. Be part. Saya hal parte And it is not about lamenting the past. I made the wrong choices or right choices. It is, wow, I get to choose. Kami las kuliah kalau ne magdia ne magladia lah. Kuliah kalau And the day kita after that, precisa I get ini, to choose. kita precisa ini lah. Be happy. Tambah ya ikus nene, buat tuh na baik hal ya ikus. Precisa ini. Fulfill what you want to be. Kita harus senti na kono o mau kita tinggi ini. Hawa tuh ini tradução balai sabu ni deh saya dah kami halai ka tradução abe sida ko tu tradução batte tu apa bahira lo ke video ane sane ne kuliah English te tu tuir keras kuliah hoti halarang ne am ko halai la masida ko tu ile ni ato be liga de boti da be pas ne sentimento ato to ile itene sentimento ba pas ne dalam barak mus moris hasal buat barak itu precisa ili ita hili, ita decide, ita memoris, dalam rumah itu buat dia mas main, buat mas main, mas ita tinggi hili. Dalam rumah lori konsekuensi risiko, ngabe ita tinggi hili. Ita karak senti pas, nakon itu nelfon ka, mamu kela, tinggi harus decide hili. Importante itu ida ne, emang tuh hal koneksang mamalu. Dalam rumah itu foi primeira vez mamai, dia sirkiu foi primeira vez mai tura ne, tidak koneksang, tidak sama mamalu. Mensagem ini kami pakai itu universidade sira akar bato liga komunitar sira kita ohi boleh darahnya membahas nyahatan be premium kalau ba embajador bapas bye yang sa Italia Dr. Ramos Horta mau be amo bielo sinara hetam primo kalau ba Nobel Paz agora ida né é uma reconhecida nia alasan embajador bapas Nina missão ne ba mundo toma e nia rona kata nina mensagem ne começa a tamar na Timor Leste lindo a mim